Welcome everyone. Let's just wait a couple of minutes so everyone can join, and then we will start. Everyone, we will start in a couple of minutes so everyone can join. Okay, so Davor, our CTO, is running from another meeting, so let's just wait a few minutes. Davor, just say when you're ready so we can start. Ready. Can you see me and hear me, Davor? Just test everything. Hello, hello. Working, Davor? Hello, hello. Can you hear me? Loud and clear, loud and clear. Super. Okay. Evo, gremo. Okay. So, hello everyone. Welcome to our latest AMA session with Crypto Unity. I'm Sandy, your host for today, joined by Davor. We have some exciting updates and news to share with you today. I'll be speaking in English and Slovenian, and Davor, of course, will be our Spanish-speaking host. So let's get started. Še v slovenščini, pozdravljeni še enkrat vsi, dobrodošli na naš AMA dogodek. Jaz sem Sandy, današnji gostitelj. Z mano je seveda Davor, jaz bom imel čez angleščino in slovenščino, Davor pa seveda kot vedno španščino. Danes bomo z vami delili novosti in pa seveda novice tega tedna, tako da boste vedno lahko up to date. Danes bom seveda jaz nadomeščal Tino, tako da Davor, lahko kar začnemo. Ok. Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión AMA. Yo soy Davor y voy a traducir esta AMA en español y Sandy lo haré en esloveno e inglés. Tenemos algunas actualizaciones importantes y emocionantes y noticias para compartir con ustedes. Y bueno, así que vamos a comenzar. Today's topics. Today we will cover what's new in this week, our progress, and upcoming events in December. So first things first, we have an exciting news for Trust Wallet users. Since a couple of days ago, the price of cut is now visible also on Trust Wallet app.
So if you use Trust Wallet, now you can see the price of your CAT tokens. The next thing is airdrop update. So our 1 million airdrop campaign is gaining momentum across the platforms like SoQuest, Queston, Tescon, and Zilli. We have noticed an increase of some binds, especially since Tescon joined our campaign. So remember, to qualify for the airdrop, you need to purchase at least of $10 of CAT on PancakeSwap. The wallet for buying CAT must be the same that the one you enter in airdrop campaign. So you will be eligible to receive the rewards. And now we have something that will boost the December holidays mood. We are thrilled to announce the Advent calendar with CryptoUnity, as you may see in yesterday announcement post. So starting today, we have daily rewards lined up for all CAT holders. So this holiday season is all about the surprises. So don't miss out. Check our Telegram groups. This is a holiday season. This holiday season is all about surprises. So please stay tuned. Remember, only for CAT holders. So if you hold CAT, you will be basically will be able to enter this Advent calendar and receive those rewards. And the final surprise will be on Christmas Eve with something special. So something that we have not yet offered as a gift. Tako da, danes, današnje teme bomo seveda obravnavali kar nekaj tem. Novosti tega tedna, naš napredek, kaj delamo v tem tednu in seveda, kaj nas čaka v decembru. Prva tako zanimiva novica je za vse uporabnike Trust Walleta dokončana, v bistvu uspeli smo par dni nazaj doseči, da tudi cena CAT-a je sedaj vidna v aplikaciji. Tako da vsi uporabniki Trust Walleta sedaj lahko vidite in spremljate ceno svojih CAT žetonov. To je ena taka prva dobra novica. Potem posodobili smo seveda tudi airdrop kampanjo, tako da naša ta kampanja 1 million airdrop dobiva tak dober zagon na različnih platformah, kot so Queston, Tescon, Zilli, seveda bomo tudi nove dodali. Opazili smo tudi povečanje števila teh sodelujočih na teh airdropih, kar pomeni, da se to tudi odraža malo na ceni, a ne, CAT-a. Tako da zdaj vsi, ki želite, seveda, dajte sodelovati v teh nagradah. Nekaj nalog imate noter za opraviti, ki v bistvu pomaga širjenje besede o CryptoUnityju. Seveda je pa potrebno tudi kupiti za vsaj $10 CAT-a na PancakeSwapu. Tako da dajte biti pozorni, ko uporabite denarnico za nakup, naj bo ta denarnica ista, kot jo vnesete v airdrop na naši spletni strani. Tako da naslednja stvar, imamo po bistvu neko tako decembrsko praznično novico in pa včeraj ste verjetno že opazili, objavili smo adventni koledar v CryptoUnityju. To seveda vsi poznate že od majhnih oziroma mladih let. Od danes naprej bomo pa seveda začeli z dnevnimi nagradami za vse imetnike, ki držite CAT v vaših denarnicah. Ta prazničen čas je seveda poln takih presenečenj, tako da ne zamuditi, zelo take fajn stvari imamo pripravljene. Vsak dan dajte preveriti Telegram, vsak dan bomo objavili te nove nagrade, dnevne nagrade kot adventni koledar. Ne pozabite, da seveda morate držati CAT, tako da ga imejte nekaj pri sebi, saj recimo tiste nagrade, ki jih dobivate. In pa imamo tako, ena izmed zadnjih nagrad, v bistvu na božični večer, bo res nekaj posebnega. Podarili bomo nekaj, kar še nismo nikoli podarili do sedaj. Davor, beseda je tvoja. Hoy cubriremos las novedades de esta semana, nuestro progreso y los próximos eventos en diciembre. Así que, bueno, lo primero es lo primero. Tenemos noticias emocionantes para los usuarios de Trust Wallet. Desde hace un par de días, el precio de CAT Token es visible en la aplicación de Trust Wallet. Así que si usan Trust Wallet, ahora pueden ver el precio de sus tokens CAT.
También tenemos actualizaciones sobre el airdrop. Nuestra campaña de airdrop de 1 millón está ganando impulso en plataformas como SoQuestion, Queston, Tascon y Zilli. Y hemos notado un aumento en las compras, especialmente desde que Tascon se unió a nuestra campaña. Recuerda que para calificar para el airdrop necesitan comprar al menos $10 de CAT en PancakeSwap. La cartera para comprar CAT debe ser la misma que ingresaste en la campaña de airdrop. Y ahora tenemos algo que impulsará el ambiente festivo de diciembre. Y estamos encantados de anunciar el calendario de Adviento con CryptoUnity. A partir de hoy tenemos recompensas diarias preparadas para todos los poseedores de CAT. Esta temporada navideña se trata de sorpresas, así que no se las pierden. Consultan nuestros grupos de Telegram todos los días para obtener nuevas recompensas y recuerden, solo los poseedores de CAT son elegibles para estas recompensas y la última sorpresa en la Nochebuena será algo especial, algo que aún no hemos ofrecido como regalo. Okay, so let's continue on the next topic. It's a very interesting one. It's an achievement from CryptoUnity in this week. So I'm excited to announce our new partnership with Clubcoin. It's a new cryptocurrency, new platform for clubbers and electronic music fans, so party people. They are one of the first ones. They are basically launched in Ibiza, so they own different clubs in Ibiza and also throughout the world. So they launch similarly to us, so you can check them out on CoinMarketCap also. We will also join their AMA, or spaces, in their community to introduce CryptoUnity project next Monday. So you're very, very welcome to join. Additionally, we plan, of course, to discuss listing their token or coin on our exchange and onboarding their users to CryptoUnity platform. So this is a part of our business development and go-to-market strategy also, as partnerships are very, very crucial for every startup, especially important for us to gain customers and growing demand also. So that is a huge achievement for us. The next one is something for you. Of course, in response to high demands and multiple requests from you, our dear cats, we have decided to act on your needs. So we are thrilled to announce the launch of brand new CryptoUnity shop next week. So this opens up an opportunity for everyone to get their hands on some exclusive hoodies, like I'm wearing today also, and some new caps and just merchandise from CryptoUnity. So plus the timing is perfect for finding those ideal gifts for your loved ones as well. In še za naše domače v Sloveniji ena taka zelo dobra novica oziroma z veseljem seveda naznanjamo naše novo partnerstvo s projektom Clubcoin. To je v bistvu ena izmed prvih kriptovalut za obiskovalce klubov in ljubitelje elektronske glasbe. Lastniki imajo kar nekaj klubov po svetu in že tam se bo v bistvu lahko plačevalo s to kriptovaluto. Začeli so pa v bistvu podobno kot mi, tako da so njihov v bistvu žeton je že na CoinMarketCapu, je že zunaj, lansiran na menjalnici, tako da mi se bomo tudi pridružili, so nas povabili v njihovo skupino na AMA dogodek, v njihovo skupnost, da predstavimo tudi CryptoUnity. To se bo zgodilo naslednji ponedeljek. Poleg tega pa seveda nameravamo razpravljati tudi o uvrstitvi njihovega kovanca na našo menjalnico in seveda vključitvijo njihovih uporabnikov na našo platformo. Tako da to je zelo tak pomemben del strategije razvoja našega poslovanja in seveda
tak vstop na trg, saj pač partnerstva so zelo, zelo pomembna za vsak startup. In če lahko skozi to pridobivamo ogromno nekih novih strank in rast povpraševanja, to je seveda samo pozitivno za CryptoUnity. Naslednja stvar, ki bi vam jo v bistvu predstavil, je pa en tak odgovor na vaše povpraševanje, na številne zahteve prek maila, prek sporočil, že kar nekaj časa, tako da smo se odločili v naši ekipi, da bomo ugodili vašim potrebam. In sicer navdušeni smo, da lahko povemo, da bomo naslednji teden lansirali povsem novo trgovino CryptoUnity Shop. Ta v bistvu odpira take priložnosti za vse, da lahko dobijo oziroma si zagotovijo nekaj takih ekskluzivnih puloverjev, recimo s kapuco tazga, ki vam je danes gor, pa še zadaj je tak logotip pa svetek, tako da zelo taki dobri, presenečen sem nad kvaliteto. Tako da tudi razne kape in še mnogo drugega še pride zraven. In pa v bistvu čas je ravno prav za kakšno tako idealno darilo za vaše bližnje, tako da upam, da vam bo zelo všeč. Davor. Tenemos una noticia de asociación y estamos felices de anunciar nuestra nueva asociación con KlubCoin. Es una criptomoneda pionera para los amantes de los clubes y la música electrónica. Ellos se lanzaron de manera similar a nuestra, así que pueden echarles un vistazo en CoinMarketCap. También nos uniremos a su AMA en su comunidad para presentar el CryptoUnity y eso será el próximo lunes. Además, planeamos discutir la inclusión de su moneda en nuestra plataforma y la incorporación de sus usuarios a la plataforma CryptoUnity. Esto es parte de nuestro desarrollo empresarial y estrategia de entrada al mercado, ya que las asociaciones son especialmente importantes para ganar clientes y aumentar la demanda. Y creo que todos estamos de acuerdo con esto, que es bueno para el proyecto y tener más asociaciones. Otra cosa, en respuesta a la alta demanda y múltiples solicitudes de ustedes, de CatZ, hemos decidido actuar según sus necesidades y deseos y estamos felices de anunciar el lanzamiento de la nueva tienda CryptoUnity la próxima semana, o sea, el Merch Shop. Esto abre la oportunidad para que todos puedan conseguir lo que tiene Sandy puesto, la sudadera con capucha exclusiva, pueden conseguir gorras y más. Y además el momento es perfecto para encontrar esos regalos ideales para sus seres queridos. Sandy? So now let's continue to even more exciting parts that I love the most, and Davor also. Now we are updating our development phase. So we are pushing to the next phase, which is called live testing. This will be a real live event that is scheduled for December 11th in Ljubljana in Slovenia, and it's exclusively open to just 10 participants. So we urge you to apply only if you have a genuinely planning to attend. So as far as application, of course, may lead to some fewer attendees and negatively affecting the testing process. So the application form will be available for a brief period starting tomorrow on December 2nd. So we have consistently focused, of course, on building our platform with you, with beginners, and we are committed to keep that focus and listen to your needs. We plan to organize a numerous of live events, starting, of course, first in Slovenia, then eventually expanding to other countries. These events aim to assist and educate beginners face-to-face, as we understand the importance of making you feel as comfortable
using our platform as they would, like if you're reading a newspaper or walking your dog. So just simple and secure. And also our AMA sessions are fantastic opportunities to learn and ask questions. So we encourage you to attend as many as possible. Slovenija, zdaj pa nekaj razburljivega, neka nova, v bistvu prva novica, ki sem jo jaz tudi vesel in seveda tudi Davor, strani tehničnega razvoja, in to je testiranje v živo. To je v bistvu bolj za vas. Ta dogodek v živo je predviden za 11. decembra, se pravi čez približno 10 dni. In sicer v Ljubljani, v Sloveniji, in to je izključno odprto samo za 10 udeležencev, ker želimo res počasi začeti s tem testiranjem, seveda kasneje več bo teh dogodkov in tudi število udeležencev se bo višalo, tako da vas pozivamo, da se prijavite. Jutri bomo odprli prijavnico, tako da prijavite se, lepo prosim, samo tisti, ki res nameravate priti v Ljubljano 11. decembra. Točno lokacijo in uro bomo sporočili. Seveda ne se prijavljati, če ne morate priti oziroma niste sigurni, ker potem seveda to vpliva, da vas bo manj in ne moramo zelo dobro začeti s testiranjem, kar je pa zelo pomemben. Tako da prijavnica bo za kratek čas na voljo od jutri, se pravi, jutri je sobota, jutri jo bomo odprli in takrat se lahko prijavite. Samo tisti, ki res želite priti, pomagati in začeti s tem testiranjem, da res dobimo dober feedback od vas. Zdaj, mi se seveda nenehno probamo sredotočiti na izgradnjo naše platforme in menjalnice in vse v bistvu, kar pride zraven, ker je to za začetnike in smo se zavezali k temu, da bomo seveda ohranili to osredotočenost in prisluhnili vašim potrebam, da res lahko naredimo to najboljš, kar lahko. Načrtujemo organizacijo seveda teh številnih dogodkov, tako kot sem povedal, v živo. Začeli bomo pri nas seveda v Sloveniji, s časoma se bomo tudi širili v druge države, tako da namen teh dogodkov je pa res pomagati začetnikom in jih izobraževati iz oči v oči, da mi dobimo v bistvu tudi povratno informacijo z vaše strani, a je to pravilno, ali bi kaj spremenili, a se vam to zdi v redu in tako naprej. Bomo seveda vse potestirali. Tako da res se zavedamo, da je to zelo, zelo pomembno, da se res počutite tako udobno, kot sem prej uporabil tako frazo, da brali časopis ali pa šli z vašim psom na sprehod. Tako res čist preprosto in varno se morate počutiti in zato bomo delali te dogodke v živo. Poleg tega seveda pa taki AMA dogodki so najboljši, da se jih udeležite, da postavite vprašanja in da tudi zveste informacije med prvimi, tako da zelo lepo vsi danes, ki ste tukaj. Davor, beseda je tvoja. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema, ¿cómo se dice? Un poco más importante, por lo menos para mí. Y tenemos una actualización importante en nuestro frente de desarrollo. Y lo que vamos a tener y hacer muy pronto es pruebas en vivo. Y este evento será en el tiempo y la vida real y está programado para el 11 de diciembre en Ljubljana, Eslovenia, y está exclusivamente abierto a solo 10 participantes. Les instamos a que soliciten solo si realmente planean asistir, ya que las solicitudes falsas pueden llevar a menos asistentes, afectando negativamente el proceso de prueba. El formulario de solicitud estará disponible por un breve periodo a partir de mañana, 2 de diciembre. Hemos enfocado consistentemente en construir nuestra plataforma para principiantes y estamos comprometidos a mantener este enfoque y escuchar sus necesidades. Planeamos organizar numerosos eventos en vivo, comenzando en Eslovenia y eventualmente expandiéndonos a otros países también. Estos eventos tienen como objetivo asistir y educar a los principiantes cara a cara, ya que entendemos la importancia de hacer que se sientan tan cómodos usando nuestra plataforma como se sentirían leyendo un periódico o paseando a su perro. Simple y seguro, también como dice nuestro logo.
Además, nuestras sesiones de AMA son fantásticas, oportunidades fantásticas para aprender y hacer preguntas, así que les animamos a que asistan a tantas como sea posible. Thank you, Davor. So we are at next, or basically almost the last topic, so Q&A session. If you have any questions about today's topics or weekly updates, please feel free to raise your hand. In the Telegram, you just click the little guy who is raising the hand, and I will unmute you for discussion. So you're also welcome to ask questions in our groups if that's more comfortable for you. And if there is no questions, we'll take it as a sign that we have covered everything thoroughly. So yeah, thank you. We will wait for a few seconds. Sedaj seveda se približujemo koncu, bomo odprli neko tako sejo za vprašanja in odgovore. Če imate kakršnokoli vprašanje, ki se navezuje na današnje teme, na novice, na posodobitve, vas prosim, da kliknete tam spodaj tistega možicla, dvignete roko in lahko postavite vprašanje. Seveda lahko pa tudi postavite vprašanje v naši glavni ali pa slovenski seveda grupi skupini, vedno smo na voljo. Tako da, če slučajno ne bo nobenih vprašanj, bomo pač nekako si prizadevali, da smo vse povedali, tako kot se zagre. Tako da hvala za enkrat, Davor, še beseda tvoja. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre los temas de hoy o cualquier otra cosa, no duden en levantar la mano en nuestro canal de Telegram ahora mismo. Y Sandy les daré el permiso para hablar y hacer la pregunta. Además, son bienvenidos a hacer preguntas en nuestros grupos y en redes sociales, si eso será más cómodo para ustedes. Si no hay preguntas, lo tomaremos como una señal de que hemos cubierto todo a fondo, así que gracias y a ver qué más tiene Sandy para decir. Okay, so let's continue. Let's just conclude with a final thought. As we always emphasize, the patience is the key. The current market trends are signaling a promising outlook for 2024, with some analysts anticipating an early bull run. Regardless of the events and the outcome of it, an optimistic sentiment is beneficial, especially following our launch. So hold on to your cut tokens, trust the process. Remember, market volatility is a natural aspect of this journey. Continue staking or start with it if you haven't already. Enjoy the rewards. This December will be especially exciting with our Advent calendar and other surprises, of course, we have prepared for you. So stay engaged. Look forward for the 2024 because that's when our thrilling adventure truly takes off. Za zaključek s tako neko miselnostjo. Seveda, kot vedno poudarjamo, potrpežljivost je ključna. Zelo lepo vas je videti, da podpirate nas, ekipo, projekt že kar nekaj časa. Trenutni te trendi na trgu nakazujejo na obetavno leto 2024, pri čemer seveda tudi neki analitiki in drugi profesionalci, bomo temu rekli, pričakujejo nek tak zgodnji vzpon, ta bull market že v začetku naslednjega leta. Tako da bomo videli, kako se bo odvila zadeva. Ne glede na končni izid je pomembno optimistično razpoloženje, pozitivno razmišljanje, seveda koristi in celoten ta dober sentiment, ki se zdaj kaže počasi in se bo kazal v naslednjem letu, samo pomaga CryptoUnityju pri lansiranju kriptovalute in seveda kasneje tudi platforme. Tako da držite svoje žetone, zaupajte v ta naš proces, v našo zgodbo. Ne pozabite, da volatilnost trga je čist nekaj normalnega, čist povsem vsakdanjega, tako da nadaljujte s stejkanjem,
Seveda uživajte zraven v nagradah in strani stakinga in strani držanja žetona. Tako da letošnji december bo seveda še bolj tak razburljiv kot prejšnji, ne? Z našim seveda adventnim koledarjem in drugimi presenečenji, ki smo jih pripravili za vas. Tako da ostanite z nami, ostanite tukaj, sledite, bodite aktivni in najbolj pomembno, veselite se leta 2024, tako da saj šele takrat bo naša vznemirljiva pustolovščina se resnično res začela. Tako da, Davor. En conclusión, concluimos con un pensamiento final. Como siempre queremos enfocar y dar la importancia, la paciencia es clave. Las tendencias actuales del mercado están señalando un panorama prometedor para 2024. Con algunos analistas anticipando un inicio temprano del mercado alcista o, como decimos, un bull run. Independientemente del resultado final, un sentimiento optimista es beneficioso, especialmente después de nuestro lanzamiento. Así que mantengan sus tokens y confíen en el proceso. Recuerdan, la volatilidad del mercado es un aspecto natural de este viaje. Continúen apostando o empiecen si aún no lo han hecho y disfruten de las recompensas. Por eso es el staking que ofrecemos. Y este diciembre será especialmente emocionante con nuestro calendario de Adviento y otras sorpresas que hemos preparado para ustedes. Así que manténganse involucrados y esperen con ansias 2024. Porque es entonces cuando nuestra aventura emocionante realmente despega. Y otra vez gracias por su tiempo, por estar aquí, apoyarnos, soportar y con espera todos estamos esperando el año que viene. Thank you, Davor. Of course, I'm going to have to take one question from the group. That I just saw. So Lynn was asking that we talk a lot about the projects, but she's curious, or he's curious, I'm sorry for that. How is the team? How do you feel? How's the energy? You're also people we know. We are we are working all the time. Our energy is basically positive. We are excited for the next year. Our main focus is to continue with developments. So far everything is on track. We are on track with the development phases. Davor is responsible for that. So cheers to Davor. And we are excited and just fully working for the next year. And we believe in the process, and we believe if we work smart and slowly, we can achieve great things in a long period of time. In še v slovenščini vprašal je Lynn v glavni skupini, sem ravno kar opazil, v bistvu, da ogromno govorimo seveda o projektu, kar je normalno, ampak ga zanima tudi, kako se počuti ekipa, kakšna je energija, kakšna je vzdušje v ekipi. Zdaj mi smo seveda zelo pozitivni, zelo motivirani, ampak večinoma delamo od jutra do večera, tako da ne razmišljamo toliko o temu, oziroma vedno smo zelo pozitivni. No? Zdaj, tak največji fokus je zdaj, kar je bilo vedno seveda razvoj, development, da se pač vse dogaja na določene roke, tudi v razvojnih fazah, tako da zaenkrat moram potrkati, še enkrat bom zaprosil Davorju, on je v bistvu vodi ta celoten proces, seveda tudi ostali v ekipi, ampak on je odgovoren za to kot tehnični direktor in zaenkrat smo res na zeleni veji z razvojem, tako da vse gre po planu. Tako pri razvoju vedno se lahko kje zatakne, ampak če se do zdaj ni nekaj veliko, jaz sem res zelo ponosen. In imamo v bistvu celoten fokus res na ta razvoj, da v bistvu čim prej začnemo s platformo, z menjalnico, da se začnejo na tisoče ljudi registrirati in uporabljati zelo enostavno in varno
platformo, tako da mi smo v bistvu super. Ne vem, kje jemljemo energijo za delo, ampak očitno kar nekaj tega, bom rekel, olja na ogenj tudi vi prilijete, da v bistvu mi lahko res dobro gorimo. Tako da hvala še enkrat vsem. Evo še Davor, hitro za prevesti. Recibimos una pregunta de Lynn. Él preguntó cómo está el equipo, cómo está la energía. Y bueno, nuestra energía es positiva, estamos muy felices y con ansia esperamos el próximo año. Nos estamos centrando en el desarrollo y vamos según lo planeado. Creemos que si trabajamos de manera inteligente y sin prisa podemos lograr grandes cosas a largo plazo, así que nos estamos enfocando ahora para desarrollar y terminar la plataforma. Estamos en buen camino y todo el equipo está enfocando en esto y cada hace su parte y lo estamos haciendo bien. Thank you, Davor. Thank you all for joining today's AMA. The entire Crypto Unity team wishes you a joyful December filled with holidays, quality time with your loved ones, and of course, successful crypto ventures with us. Stay tuned for our next AMA session and keep an eye on Cut. Great things are on the horizon. See you next time. Hvala vsem še enkrat, ki ste se pridružili današnjemu AMA dogodku, tudi če ga gledate kasneje na YouTubu. Celotna ekipa vam želi vesel december, poln seveda praznikov, kvalitetnega časa z vašimi najdražjimi in seveda uspešnih kriptopodvigov z nami skupaj. Ostanite z nami za našo naslednjo AMA oziroma naslednji AMA dogodek in bodite pozorni na Cut, ker na obzorju imamo odlične stvari in hvala še enkrat vsem za podporo. Se vidimo naslednjič. Bueno, gracias a todos por unirse y venir a la AMA de hoy. Todo el equipo de Crypto Unity les desea un diciembre lleno de alegría, con festividades, tiempo de calidad con sus seres queridos y, por supuesto, exitosas aventuras de cripto con nosotros. Estén atentos para nuestra próxima AMA y echan un ojo en CAT Token. Grandes cosas están en el horizonte y hasta la próxima. Stay tuned. See you next time. Bye-bye.